yourself have faced charges of incitement. If we see the 30th of June turn violent, how much accountability are you willing to take for that? We never take any accountability because I can't take accountability of criminals. Criminals must be arrested because you know that when there are marches and where are there protests all over the country, some people that are planning to commit crime, those people that have committed crime must be arrested, not us. And can our government if they fail to do their job, now they want to blame on us about the criminals, because we even went to Heathrow in most places that are highly regarded as local areas in South Africa, like Heathrow, Uval, and in Point Road. We never committed any wrongdoings. So now, why this excitement about the 30th? We encourage each and every South African citizen to have a flag in his household and to carry the flag. Can we revive the pride of our nation? We are not saying on the 30th the South Africans will group up and say foreigners must leave. We issued this date on the 7th of December 2025. We said we are giving you 6 months to plan yourself, because we know they got families, they got investments here, they got everything here, but they are still illegal. So we are saying all illegal immigrants from 7 December 2025, we are saying in June 30, you must be gone. All foreigners must leave South Africa before the 30th of June, because we want to sit down with the Home Affairs. We are not saying leave forever. Asisho bahambe bengaphindi bebuye, but sithi siyacela niphume ezweni and give us space. We want to sit down with Home Affairs. We want to sit down with Border Management Authority. We want to sit down with the Navy. We want to sit down with the SANDF. We want to sit down with the police. We want to sit down with the president and say, President, we are the ones who are electing you to those positions. Can you please listen to us? These are the problems that we are facing for these porous borders. These are the problems we are facing because of the ungoverned sea route that is being used. This is what we are facing with the illicit goods that are coming into the country with already expired and fed to our kids, and our kids are dying. But we can't do that when we are saying let us stop everything and attend to this problem, and then you find that illegal immigrants are busy working somewhere. So this is what we are saying. This is why we are saying, and this is why we have maintained peace. This is why we have maintained that there must be no violence. Even on the 30th of June, it's not an event. It's not like on the 30th of June, South Africans will gather and say people must leave the country. No, there will be no riots. There will be no marches that are saying Abahambe. We gave a notice. We gave a deadline to say by this time it should be done. So if there are still foreigners in South Africa, there will be still foreigners in South Africa, but we can't control anything that is beyond our hands, because Tina, we are saying leave. We want to talk to our leaders. We want to talk to who and who and who and who. So it's not an event, and people mustn't expect us to say on the 30th people must be killed, the shops must be looted, there must be vandalism. No, we can't have the country like that. We can't call ourselves leaders and tell people to do that nonsense. So we want people to be respectful, and whoever subscribes to what we are doing must stay under the law, must follow the law, and must do everything within the parameters of the law. Welcome back to Inside Central. Welcome back to our channel. Loko mi yingisela kahle ti clip timbirhi ta ku heta ku tlanga la ti komba ngaku ntlawa lowu wa March and March or ntlawa lowu wa vungizwe na vo Phakela Mthakathi a va swi tivi ku ti 30 ta June ku ya endleka yini, or ve le ku phutiseni ka rixaka hi ku Phakela Mthakathi na Ngezi va vulavula swilo swimbirhi swo ka swi nga fani leswi lavaka ku humelela hi siku rin'we. Loko mi yingisela kahle Ngezi Mqunu u kombisa leswaku vanhu va la South Africa hi siku lera ra 30 va kombeliwa ku va famba na flag or va faka flag atindlwini ta vona, flag ya South Africa. Hi yona yi nga ta va yi kha yi kombisa ku vaakatiko va South Africa.
swi twakala ngaku a swi make sense hi ku loko ku ri va ya believer ku munhu u wa la South Africa hikuva khomi flag, vanhu vo ka va nga ri va laha tikweni lava nga ri ku na maphepha loko vo khoma flag va ta swi tivisa ku yini ku vanhu lava i vanhu vo ka va nga ri va la kaya and a va na maphepha. Swi twakala swi nga make sense. U vutisiwa xivutiso ku loko siku leriya ra ti-30 ko humelela swilo swo biha u ta teka vutihlamuleri hi mhaka yaleyo na? Wa jampa wa ri nix, a ni teki vutihlamuleri hi swilo swo ka swi nga lavi mina. Loyi a nga ta va endli swilo swo ka swi nga twisiseki hi yena a fanele ku khomiwa hi maphorisa. Hi hala sayitini rin'wana Phakela Mthakathi u kombisa leswaku hi ti-30 a ku na event or a ku na laha vanhu va ya hlangana kona ku machiwa. A kombisa ku hi ti-7 ta December lembe leri hundzeke i siku leri va nga kombela vanhu vo huma matikweni ya le handle lava nga laha tikweni va nga ri ku na maphepha leswaku a va humi atikweni before ku fika June or month end ya June 2026. Leswi vulaku ku va va nyiki 6 months. A kombisa ku wa swi tiva ku vanhu lava nga laha tikweni va nga ri ku na maphepha van'wani va vona va na mimiti, van'wanyani mhaka ya mali, that's why va kote ku va nyika tin'hweti ta 6 o tsevu. Swa twakala leswi a swi vulavulaku kambe swi lwisana na leswi nga vulavuriwa hi Nghizo. A ya mahlweni a kombisa leswaku loko vanhu va le matikweni ma le handle lava nga la kaya va nga ri na maphepha loko va nga fambi a ku na lexi va nga ta xi endla hi ku vona sweswi va vulavula va ri peaceful, va va kombela ku a va fambi. Loko va fambini va ri le matikweni ma le handle a va vuli ku va nga ha vuyi kambe va lava ku sala va vulavula na Home Affairs na maphorisa na masocha na varhangeri va tiko ra South Africa leswaku hi ya endla njhani before vanhu lava nga huma va vuya. Hi la ni kota ku twisisa ku leswi swi vulavuriwaka hi Phakela Mthakathi swi make sense kambe swi tikomba ungaku a ku na ku vulavula a xikarhi ka vona vanhu or mintlawa lowuwani a wu vulavurisani. Because loko ni tsundzuka na Jessica last loko a vutisiwa xivutiso xo fana na lexi u kombisile leswaku yena a nga tivi nchumu, swi tiviwa hi vo Nghizo. Nghizo u kombisa ku munhu wa laha tikweni a khomi flag. Phakela Mthakathi u kombisa leswaku a ku na lexi va nga ta xi endla loko vanhu va nga fambangi kambe vona va lava ku vanhu va famba va ya handle va sala va vulavula na varhangeri va tiko then va ta kota ku vuya back ku lunghisiwini a bodini. Swi nga swi vula ku vanhu lavawani vo yo veka date kambe va nga vulavuli or a ku na plan kumbe va le ku phutiseni ka rixaka. A ni koti ku twisisa ku kahle va ri yini vanhu lava nharhu. Xana hi ti-30 ta June ku ya humelela yini laha tikweni ra South Africa hi ku sweswi a hi vekiwangi rivaleni as tiko ku vanhu lava va xungetaka ku fambisa vanhu va le matikweni ma le handle va ya swi va fambisa xinjhani. Hi ku un'wana na un'wana loko a ri ka interview u vulavula swo hambana na swa un'wanyana. Nghizo Mgcunu va n'wi kombisa ku wena loko ko humelela swo biha u ta teka vutihlamuleri na? Hi laha muAfrika-Dzonga loyi a lavaka ku nghenelela swilo a nga swi tivi
a fanele ku pfula matihlo hi ku loko u yingisela kahle nghizi la u kombisa leswaku yena loko munhu a endla leswi ku nga twananiwangi swona or a endla swilo swo ka swi nga fambisani na milawu ya tiko, maphorisa ma fe ma teka or ma fe va endla ntirho wa vona. Yena a nge khomeliwi munhu un'wanyana, un'wana na un'wana u ta khomeliwa swidyoho swa yena. So vaakatiko va South Africa, mina ni ri mi va careful swilo swo fana na leswi. Ku na vanhu lava nga tholeriwa ku endliwa swona. Loko mi va kombela ku mi kombela ku mi endla swilo swa so va nga endli, ma swi kota ku rihiseta hi ku hi vo n'wina mi votaku. Loko mi ya vhota mi fe mi vhota mi kha mi tsundzuka ku loko mi va kombela ku va mi endlela xilo a va mi endleli, ku tlula ku mi teka nawu mi wu veka mavokweni ma n'wina, hi ku mi ta famba mi khomeliwa swilo swo ka swi nga pfuni nchumu. Kombela mi subscribe ka channel. Danko.